bose ku murongo abahawe amafaranga na Mupenzi Eto w'ikipe ya APR FC bamenyekanye n'abakinnyi ndetse n'abakozi b'ikipe ya Rayon Sport bivugwa ko bagambaniye ikipe ya Rayon Sport magingo yanga itekeberezwa ku mwanya wa mbere kuko yamaze kuba ikurwa n'ikipe ya APR FC. Bose bamenyekanye ni ikipe ya Rayon Sport yanganyije umukino n'ikipe ya Marine FC mu karere ka Rubavu. Ikipe ya APR FC kaza kuba yitsindira ikipe ya Bugesera bigatuma ifata umwanya wa mbere irusha ikipe ya Rayon Sport inota rimwe. Mazimaka Andre n'uwitwa Robertinho Concalves de Carmo ubu ngubu bamaze kuba bahagarikwa ku mirimo yabo mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe iza kuba ihabwa umutoza wungirije bamwita Rwaka Claude, niwe urazi ko batoza umukino wa Mukura wa Gishuti bafitanye. Uti byaje kuba bigenda bite? Ubwo perezida w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abayobozi b'ikipe bamenyaga ko iyi kipe ya Rayon Sport yaje kuba ihabwa amafaranga bamwe mu bakinnyi kugira ngo baze kuba batitwara neza ku mukino bafitanye n'ikipe ya Marine, ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bukaza kuba buganiriza abakinnyi bukababwira ko baje kuba bamenya ibyakozwe byose ariko basabwa kuza kuba baba abanyamwuga kuri inshuro kugira ngo babashe kuba bacungura kariyeri zabo bazagere kure hashoboka. Bivuga ko buri mukinnyi yahawe agera ku 200,000 ndetse bitabujije ko hari n'abandi bahawe andi arengaho kugira ngo baze kuba batakaza uyu mukino. Ubwo babwiraga umutoza Robertinho Concalves de Carmo utoza iyi kipe akaza kuba atungirwa agatoki bamwe mu bakinnyi akaza kuba asabwa kuza kuba bakura muri groupe. Uyu mutoza ntabwo yaje kuba abyumva we n'umutoza witwa Mazimaka Andre bakorana, ahubwo abo bakinnyi baje kuba abambere mu babanje mu kibuga kuri uyu mukino bikaza kuba bibaviramo no kuza kuba bawutakaza. Ku ruhembe rw'aba bakinnyi harabarizwa uwitwa Kadime Ndiaye. Kadime Ndiaye ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport bakuye mu gihugu cya Senegal, bivuga ko yari gukina mu cyiciro cya kabiri muri Portugal akaza kuba aza muri iyi kipe. Biravuga ko ari mu bambere mu bawa amafaranga ni ikipe ya APR FC, ahubwo bitakozwe ku mukino wa Marine gusa ahubwo no mu mikino yabanjirije uyu Kadime Ndiaye yaje kubatsindisha ikipe ya Rayon Sport inshuro irenze imwe. Byaje kuba nk'abakojeje agati munozi ku gitego cya kabiri batsinze iyi kipe, bigaragara ko atari ubuswa bw'umuzamu ahubwo bigaragara ko ari amafaranga uyu muzamu yaje kuba arya ikipe ya APR FC. Witwa Muhire Keve kapiteni w'ikipe yaje kuba ajya kuri bande tusha asaba umutoza ko bamukuramo kuko ari kubatsindisha, nyamara umutoza ntiyabyumva barakomeza arakina asoza n'uyu mukino. Kadime Ndiaye n'umwe mu bari gushyirwa mu majwi ariko binemezwa neza ko yahawe amafaranga. Abantu bakibaza bati se kuki umutoza yahagaritswe uyu nyirabayazana nahagarikwe? Bamwita Irago Jinu Muhinga w'ikipe ya Rayon Sport waje muri iyi kipe avuye mu ikipe ya Rutsiro. Uyu rero nawe biravuga ko ari mu bafashe amafaranga y'ikipe ya APR FC ndetse yaje kuba yizezwa ko umwaka utaha azerekeza muri iyi kipe azahabwa kontra mu ikipe ya APR FC, rero aza no guhabwa amafaranga. Ariko uyu nguyu ntago yaje kuba abanzamo kuri uyu mukino bakinnye na Marine kuko yaje kuza anasimbura, ubona ko yanagize n'uruhare mu gitego cya kabiri iyi kipe yabonye, ariko bivuga ko nawe ari mu bariye amafaranga ikipe ya APR FC yahaye bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ngo baze kuba bitwara nabi ku mukino bafitanye n'ikipe ya Marine kugira ngo ikipe ya APR FC ize kuhita ifata umwanya w'agateganyo wa mbere ku rutonde rwa shampiyona y'u Rwanda. Uwo nawe n'undi bivuga ko bariye amafaranga, undi bivuga ko yariye aya mafaranga ni umukinnyi wakuriye no muri iyi kipe ya Marine bari bagiye gukina ndetse waciye no mu ikipe ya APR FC bamwita Nsabimana Aimable bakunda gutazira Ramos. Uyu mukinnyi ukina mu mutima w'ubwugazi mu ikipe ya Rayon Sport yari yabanjemo ari kumwe n'uwitwa Yusuf Dianye muri defense y'ikipe ya Rayon Sport. Igitego cya kabiri cyatsinzwe iyi kipe kitavugwaho rumwe, uwitwa Kadime Ndiaye ngo yabwiye uyu mukinnyi ati nareka umupira arahari, nyamara Kadime Ndiaye aza kuba areka umupira ukomeza ujya mu izamu. Uyu rero Nsabimana Aimable aka Ramos ukina mu mutima w'ubwugarizi mu ikipe ya Rayon Sport nawe aravuga ko yari yacakiye amafaranga kugira ngo aze kuba yitsindisha kuri iyi match y'ikipe ya APR FC yakinnyemo na Marine FC muri stade ya Rubavu. Undi ni umukinnyi ukina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu yitwa Bugingo Hakimu. Uyu Bugingo Hakimu nawe bivuga ko yahawe amafaranga kugira ngo aze kuba yitsindisha, bigahera
yemererwa no kuri match bakiniye na AS Kigali. Igitego uwitwa Emmanuel Okwi ni umuganda ukinira ikipe ya AS Kigali utaha izamu yatsinze, ni umupira wari uswaswe n'uwitwa Bugingo Hakimu ukina ku ruhande rw'ibumoso. Biravuga ko rero uyu nawe yamaje kuba yemererwa kuzerekeza muri ikipe ubwo umwaka utaha wa shampiyona uzaba utangiye. Uyu Bugingo Hakimu rero nawe akomeze gushyirwa mu majwi n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport ko nawe yamaje kuba afata amafaranga y'ikipe ya APR FC kugira ngo aze kuba atsindisha iyi kipe yabo ngo ize kuba itakaza umwanya wa mbere. Abo ni bamwe mu bakinnyi bagenda bagarukwaho cyane ko bagize uruhare mu itakaza ry'umwanya wa mbere w'ikipe ya Rayon Sport. Urutonde rwa shampiyona ubwo bikaba ibarizwa ku mwanya wa kabiri. Ndizera ko wanyuzwe cyane nibi twakugejejeho. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wajya muri comment ukagira icyo wongeraho. Nimba warakoze subscribe warakoze cyane, nimba utarakora subscribe icyo gukora nukuza kuba ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi tugenda tukugezaho hano kuri YouTube channel yacu yitwa Iraguha Info. Reka rero twebwe tuze kongera gusubira mu zindi nkuru ziri imbere. Ndizera ko turaza guhurira n'aha ngaha nanone. Wakoze cyane rero kubana natwe. Ciao ciao naho ubutaha.